chibai le vek ule tuntruma hian India fighter MiG-21 achol don tak thule US Golden Dome siam tura Northrop an inhuam thu te kan soidona soidik lo le riat sual om chuan comment lama inron soidon nia hunrei tak India ram ven himna na lo man to India in supersonic fighter anei masak per MiG-21 fighter chu kumin September ni som pakua hian Indian Air Force chuan a hlui hlon don ta a kum somruk chuang zet an lo man to ani awangin alung len thlak zong ngai tu chuan lung te po atileng thei hial ome MiG-21 hi India hian squadron ni fighter somthum paruk alanaya athak na turangai Tejas Mark 1A hi tun thla July thla top hian peihman an ring kha ani a mase hei July thla chu atop don roi chu ni tamaya engma thom om ri lawa are hian are deuh wang maya Tejas hi chu tlai tina ni ber ome hei wang hian India chuan squadron ni in fighter anei tlem le sot don tina ni China le Pakistan laka inven nan India hian fighter squadron somli chuang thret amamo line MiG-21 squadron ni anchol le phei chuan squadron somni pakua chau anei ri dona sangka zakwa somruk nulama India in fighter squadron anei tlem ber trum athleng dona ang le fighter kan nei tlem lai tak hian ram thinom pani te hian ko mo an bolanga China le Pakistan tenen hian kan in do thutang ti hlom khopani pathian zara kan in do thut lo tura ngai photila MiG-21 hi India hian avaya nei to zong chu zariat somsari velani a amai ro chu antiklangunin an chesual ngun khop maya sangka zakwa somruk pangale sangka zakwa somsari pakhat a Pakistan ne na indo na an tangkai viawa manni loka operation sindura te po khanan la manga ani na taka chuan Indian Air Force te tharui an backbone he chu ani ve chiang ani heti chung hian indo na nilo jet sual na awangin fighter zali vel an hlo to a MiG-21 kai noi jet sual na hian pilot zani chuang velan thito a civil mi somnga velan thito boka hei wang hian a hming lema po Kuang thlawk thei flying coffin an lo ti hial renga an siam chuana a rei to in an lo upave ta bok nen chol tir chu a hun ve to bokani MiG-21 hi sangka zakwa somruk paruk atanga sangka zakwa somriat pali thleng khan Hindustan Aeronautical Limited chuan India a an siam ve a avaya a hal in an siam hi zariat somli vel zet ani ve ni mase a za ve ai tam hi chet sulna accident wangin an hlo thungani chet sulna awangin zali chuanga tla kan ti rol hian expat te chuan India in man reizia le athlo chung darkar atanga te chuan Khovel Air Force record seber chu anilo anti a adik na chen omang India le Russia in MiG-21 an siam chu zong hi sing khat sang khat lai atlinga Khovel fighter siam chu tampol ber chu ni ome hei wang hian then khat chuan AK-47 of fighter Z an lo ti ve tho bokani India in a lei chan bera hi chu US spy plane U2 dolet nanani a tin Vietnam po in US fighter Phantom F4 ambush nanan leya Arab le Israel in dolai 6-day ora te Yom Kippur ora te po an lo mang na sa to a mase training le tactics sa Israel pilot te hi an khan lo dewa hengun lai hian atangkai turangin atangkai talo deu ani hetia chol hlen turati aloni ta ka chuan MiG-21 lo khal rep to ho chu an lunga lenga kum somriat pathuma upa Air Commodore retired Surendra Singh Tyagi chuan voi khatal khal le adu thu soi hialani Surendra Singh Tyagi hian MiG hi darkar sangli zathum paruk khal to in Russian pilot zinga po ama tluka khal rei hi anom lowa MiG-21 na chu ani tluka rebel le chulnel an omlowang ti hial turin voi sangruk zathum som paruk te meu alo khal to boka ka vai bel ti khopin a rebel ve don ti nani voi khatal khal le adu po hi a riat thiam pui om khop mai Surendra Singh hi sangka zakwa somruk panga tanga sangka zakwa som kwa paruk thleng Indian Air Force a thokin
India fighter chi sang vampires te hunters te nat tele azit zagor canberra MiG-23 le MiG-29 baka miras te po khal to ani a India rama thlo na ho tu ber air chief marshal AP Singh nena dil na the lu thoya tum thu soi nge ni kum somriat pathum ani to chungin MiG-21 khal hi han phal sak le ram selakan ti pui khopani MiG-21 chol tur thu ziek tu piang in an soitel zel chu tezas hi ani a kumin hian mark 1A hi som pani siam thei anin beiseya kum thara tang chuan kum tin som thum siam thei anin beisei boka lo ngak le phot maila MiG-21 hi chol dai to turan ni lain tezas siam tu te an muan lutuk awanga chol lo mai chau ani ve boka Indian Air Force hian tezas turman mo nan a chol tir tange nge po ani mai thei boke khati chin kha MiG-21 chuni ta sela US ral thuam thar tur Golden Dome chungchang an soi kai le loki langin US ral thuam siam tular Northrop chuan Golden Dome siam thei an tum thu an soya US Golden Dome siam na tur chungchanga a siam tu ni tuma in el na thom riat tur om tana defense contractor lian berzing ami Northrop CEO kathi warden chuan Iron Dome project atana anin buat sai tram thule leya chuan an enchin to thu soya tram pana du hun taka siam zo man turin anin buat sai thu tele an siam zo man ngei tur thu soin van thengreng man tur chi po siam tu man lak mek thu soya space based interceptor te hi an enchin mek ti soin Golden Dome siam tur hian Northrop hian thiam na le theina nei ani ati until an chin na tho dan tak ro chu asoi du lo thung US hian Golden Dome siam turin ma la tan ti chu chiang zela July thlatir lam khan US Space Force chuan ral thom contractor te nena missile ka thlak na Golden Dome an siam theile theilo te an siam dan tur te soi turin request for information RFI ati chuaka tutenge in eldon riat ni ri lo ma se aerospace le defense company tam takkara atopa hi chuan Northrop le Lockheed Martin te hi an khalfal le ngei narin oma F-47 siam turin Boeing an thlang to a an thlang non to lo mai theyani hi wang te po hi ni mai theya reject tu sang hian Golden Dome siam tu tur an han rin deuh an han soya hian Boeing hi an tel lo deuh vek maya amak ang reng khop mai chuti ni chuan Lockheed Martin emo Northrop emo hi an thlang mai theya SpaceX te po soiri ko ombokani President Trump an Golden Dome a soiri klim chon khan Lockheed Martin hi chuan Golden Dome siam chuan hu phur lo thun lo soi dai to a tuna Northrop aron in zuar vele a Boeing te po hi heti ni hi chuan aron in zuar ve vat lawang ti soi ngam a har ta hle ni Golden Dome hi eng missile po kap thla thei tur khomwal le lama tanga missile local po kap thla thei tur ani baka van thengreng space atanga be na po tok don se Golden Dome hian alo kap thla thei zel don ti President Trump khan lo soi to a hetiang defense system hi Ronald Reagan khan nei adu thina ma se khang hun lai khan mi hring thiam nei na la phak lo ani ti te po khar Trump hian alo soi to ani US hian an ram ven him na tur defense system thar Golden Dome hi kum nga chunga siam zo man anin beisei thu anan soi bok takna a he thu hi President Trump khan me ni som ni khan press meet ma soya dollar billion za som sari panga sen na tur ani thu tele President ani chung ngai man thei ani arin thu te po asoi khani a expert te ro chuan he ai hian huna du reian ringa an budget po he ai tam hi angai an rin pui ani Golden Dome atan hian White House chuan dollar billion za som sari panga vel angai an ti line billion som ni panga chau an sangson ri a hei hian atak taka siam chu hun tur chu ala hla ti alan tir ome an siam chu ma hawin Russia China le North Korea te chuan an helin an social nga la van bo ruwa karal thuam lama in plan siek na thalo ring thei ti hi an chuan lam ani a heng Russia China le North Korea te social na hi changin US Space Force General Chance Saltman chuan
Russia le China hian van sangarol thuam lama inel na hi an kalpui reng to zo kani ati ve thunga an siam ma tangin boruak anei ngal ani bere White House chuan Golden Dome siam nan hian dollar billion za som sari panga velanga yang anti line Congressional Budget Office CBO chuan dollar billion zariat som thum pakhat anga yang anti ti hi Reuters in aziaka ziak tu then khataro chuan CBO hian dollar billion zanga chuang thlet anga yang anti tinan ziak thunga engpon isela White House lamina an chu dan nen hi chuan ain thlau hle ani hetiang deuh tho hian White House in kumsang ni som ni paku a man thei anin be sei line Center for Strategic and International Studies CSIS chuan kumsang ni som thum panga an siam chu thei chau an ringa tuna hian contractor turpo an la thlang lo ani a kumsang ni som thum panga vel an be sei pui hi chu a om khopani ral thuam siam tu tur thlan chungchanga hian politics le sum ain rol na save thei khop maya India a Bofors lai pui chungchanga kan threto a US a po advanced tactical fighter an siam don khan Lockheed Martin le Northrop te anin ela Northrop hian fighter pian nal le advanced em mai then khat phei chuan 6th generation stealth fighter ni an soi hial chu an siama Lockheed lam hian YF-22 an nulama F-22 Raptor nita an siam thunga Northrop po in an fighter siam chu Pentagon chuan adu zok ngei an rin line F-22 Raptor an thlang ta zok kha ani a hema chungchanga po hian vo in thlengin in hnialna a la om renga F-22 Raptor hi a tha em chungin YF-23 hi chu a chung nung deuh zok a ngai tu hi an la om renga ni hema chungchang hi August ni khata ronda kan tum dona in lo ngai thlale vek don nia tuntumatan chuan kan du tok le rianga ngai thatu zong te lo dam zel ula lalpan mal som le theu cheu ro se